purgatorio. Talakad tamo pungeni at makyabing ikanta, ingdalit pamuklat. Kilagyoning igpaampan ng anak, panimbanal na Espiritu. Amen. Inggino, manatili, kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Good morning. Good morning po, Amo. Pagmasusyan tayo po yung misa tamong itmong kapasalamatan. Itangan, magrasya yung biyata mo. Ako, magrasya yung biya ko. Ika, magrasya yung biya mo. Itangan, magrasya yung biyata mo. Nuwan ka, nuwan tamo king grasya ng Diyos. Pero nang kaya kakita mo itang kakulangan, kaya katang kakaluluan, then kaya katang tatangisan, yung panahon na da katatatanggapan din aliwa, kapatad ang yang iti, panahon na yung grasya kimbiyata mo. At karing panahon, may kasalatam at may kulang, mangyatang kapatawaran king Diyos, king kaya katamong kasalanan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan, nakatamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala na tangan sana, kimbiye, alanganggang. Amen. Christ
panalangin tamo. Isipan tala rin kaya katang panalangin, kaya katang pangadi, kaya katang pamangailangan. Hoy paming at yubanwa, ing malugod mong tangka, ning kaya kang kabyasnan, mi katawan niyang tao Iso Kristo at binayo mo, ing kasalasayan ning kaya tawan kapamilatan ning kautusan mong ganap palugod. Ayani nagminaman sana ing kaya kang kabyasnan, ning pamanupad, king kaya kang kautusan, at yatad na kami sana kaya kang kaligtasan, hangga king sikote ning yato. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibot, king libro ning Propeta Jeremias. Nga nang sasabi ning Ginoo, isumpake ing ninumang tawong manalig king kalupa ng tao, king sikanan ning kalupa ng tao. Mengarya king mababang tanaman, king disyerto at tutubo, king malanging kaparangan, king gabon amalat, ayalang bitasang tutubong tanaman, alang bitasang kayapan, amapalyari keya. Dapot, panwanan kaya ing tawong manalig king Ginoo. Mengarya king dutong at tutubo, lelena ning batis. At miraras king danum, king wakat na. Eya tatakot potang ing kaleldo daratang. Uling manatili lang sa giwa, ring bulong na. Eya maliligalig, neng emumuran, manatili pamuring mamunga. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Mapaladla ring tawong manalig king Ginoo. Mapaladla, ring tawong manalig King Ginoo. Mapaladya ing tawong makiramdam king yuyusok da ring marawak adaraptan. At makikiyabe king dapat da ring makasalanan. Ni makiluklukan man karetang alang Diyos akatawan. Maburi na lang pibule-bulayan ding kautusanan ning Ginoo. At kayang iagkas aldo o bengiman. Mapaladla, ring tawong manalig King Ginoo. Mengarya king dutong at tutubo, lelening danuman. At mamunga king kayang kapanaunan. Sa giwalang parati ring kayang bulong, magtagumpelang sablanang daraptan. Mapaladla, ring tawong manalig King Ginoo. Dapot ding marawak makanyan. Sepulawaring pipayid-payid na ning angin. Otang datang ing pamanukom, ding mga rawa katawo, mitalakad alila. Ni retang makasalanan, king katipunan da, ring makatuliran. Mapaladla, ring tawong manalig King Ginoo. Pamamasang ibat, kay mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kapatad, antina ni kaya kaming panaral, ya in Kristo asinubling mebye. Makananurang asabi ring mapilan kaya kayo, king ding mete, ela subling nye. Uling nung ding mete, ela subling nye, i Kristo man, eya sinubling mebye. At nung ikristo eya sinubling mebye, inkya kayong kasalpantayanan, alang kabaldugan, at utyuko pa rin king pamikasala.
Mga baldugan mo naman, kingding meniwala kang Kristo at may nga matena, ela miligtas. Nung inkya katamong kapanayan kang Kristo, para mo king bie, iti, itamo ring taong dapat kalunusan dili keti king yato. Dapat ing katutuan, sino bliya may biyay Kristo, at yo ing katunayan, kingding mete, sublila namang nye. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan, ing mayap a balita. Tumula kayo at magsaya, maragul ing ablas, makapanaya kaya kayo karin banwa. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, antimurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ita, kinulda siya Jesus king talimundok. Kaya bedala rin kayang apostol, mira siya king kapatagan. At disnanala ka rin, ding dakala alagad na. At tulo naman din dakala taong may nibatan king mabilog a Judea at Jerusalem, at may nibatan king Tiro at Sidon. Ding adwang syudad na ning bebe na ning dayat malat. Linawe na lang Jesus ding kayang alagad at nga na mapalad kayo, ikayong pakakalulu. Uling kaya kayo ing kayarian ng Diyos. Mapalad kayo, ikayong danupan ngini. Uling pakabsya na kayo. Mapalad kayo, ikayong tatangis ngini. Uling mipamatulan kayo. Mapalad kayo, ikayong pikakasamanda sa sakwil at panyiran at panyabyanan marok, ulining anak ning tao. Tumula kayo, uling maraguling ablas, ang makapanaya kaya kayo karin banwa. Makanyan mo naman, kabuting depatanda, karapipupunan yung propeta. Dapat kaya kayo, kalulo na kayo, ikayong mabandingin tikman nyo na ang kanwanan. Kalulo na kayo, ikayong labis-labis sa pagkabiye. Uling dumanop kayo. Tumula at kalulo kayo, ikayong sasagak-gaking tula. Uling tumangis kayo. Kalulo na kayo, ikayong pupurienda ring tao. Uling makanyan mo naman ng pamipuri, dapat da, pipumpunan tamo, daring propeta. Deng, eto tong propeta. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Kilagyonig pa ang paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. We are blessed. Maggrasya yung biyatam. Nuwan ka. I am blessed. You are blessed. We are all blessed. Nuwan ka. Nuwan tangan. Itigiyatang pasyag. Sana muli tamo kay batning misa. Paramdaman tamo pasyag. Maggrasya yung biya kay katangan.
nuan kayo, nga na kaya katang ebanghelyo. Iti kaya katamong mapalad, karing kaya katamong pipong, karing kaya katamong kayabe. O ba't po sasabihan ko iti? Uling po ang pantunan niya Jesus. Potang pantunan niya keng magarbong biye. Potang pantunan niya keng karetang taong makwaltang manyira na lamot manyayang. Potang pantunan niya karetang taong sikat, papalakpakan da. These are expressions sometimes of even an empty life dressed in material affluence. Neng kaya datang taong isipan yung kaswelo da, kakwalta, sasagak-gak la, ay sikat la. Pero nung lalo nyo, neng kaya makasalikot mo ita, king kayalanda kayang pilubluban. The sense of emptiness inside is only dressed with affluence of material things externally. May akit Jesus kareng makrening sitwasyon. You will never see Jesus in this kind of life. Atin pong metong Jenkins, atin metong series, Chosen, The Chosen, itang season 2, episode 8. Bala mo modern way of expressing imbiyan ng Jesus. Ikay po ka rin, Jesus, ginising na yung Matthew. Nga na, Matthew, may kani ka. At kung pakita mapake ka, I will show you a map. So, tinalakad yung Mateo. Bala natin yung susulat yun. Kaya ba tinalakad la? Sabi ng Jesus, mapalad la rin pakakalulo. Karela yung kayariyan ng Diyos. Mapalad la. Reng danupan, ipakapsyan la. Mapalad la rin tatangis. May pamatulan la. Mapalad la rin ang pagdibakan da, panyiran da lagyo, insultuan da. Uling karela yan, kayariyan ng Diyos. Kaya ba't pong Mateo, anting mapa. Kasi sabihan, deda kang mapa nga ng Jesus. Kaya The Chosen, modern version na po ng interpretation ng biyan ng Jesus. Nga ng Jesus, potangakit mo rin pakakalulo. Potangakit mo rin tatangis. Potangakit mo rin panyiranda tao, panyiranda lagyo den tao. Potangakit mo laret ang taong danupan. Atsyuko ka rin. Atsyuko kayong busal da. That is the map that Jesus tells us. Tutupi naman. Potang lalon mula dening Beatitudes, dening sabihan ng Jesus, bala mo, ilareng mapapapunta keng kayarian ng Diyos. Potang magkasakit ka, emo tatalikdan, emo iwasan, emo kakatakutan. Jesus leads us to His very life, blessed way. Nung lalon mo, oining meging biyan na mismong Kristo. O ining meging alimbawa na, ing sasabihan na ngayon ni, iya mo naman ing biyena. And He also warns us of the way that is wrong and misleading, that He called, woe to you. Nanula rin gustong dalan, potangin kaya kang kakaluluan, ala na kang aluwang asahan, nun yung grasya ng Diyos. Panay mong isipan, kailangan kayong gino. Ing makatakot potang makwalta na ka, o mikwalta kang bagya, isipan mo, kung kailangan ng Diyos. When you have total dependence on God's grace, you will find Jesus. Pota kasing medyo miyangat ka, medyo ka matagumpe, mga lingwano rin aliwa. Sabi naping apong seto, kanita nga tsuke seminaryo, nga ng apo seto, before God, all of us are beggars. Kaya ngarap ng Diyos, magpalimustangan. Kaya intindihan ito, manano ka magpalimos. Ang tanong makwalta ka, magpalimos ka. Milyonaryo ka, magpalimos ka kaya nga pong Ginoo. Nang kahit kung kakakit, kakwalta,
Magpalimos lang kaya nga pong Ginoo. Potang masakit na lang. Potang malapit na umate. Kanitang may bibiyela, kailingwan din Diyos. Nyatang masakit la, Ginoo, makisabi ko, paldanan mo ko. Hanggang ditak mo mang oras dinan mo ko. Before God, we are beggars. Potati ka maragula problema, naya solusyonan ng pera. Tandaanan niyo po, ing tagumpe, mo pera-pera. Ing tagumpe, tinyang kesa biyalan keng kapayapan pilubluban, katahimikan na isip, manyaman at tahimik, masayang biya keng pamilya. Ing kaya katang masayang pamikakaluguran keng kasalpandayanan, malala mapamalalangin. These are all signs of our rest and success. Ita, yung tuturunin ng Jesus kaya katamo. Lenya po yung panalangin ng Jesus, atiro kaya katamong igpami. Nung lalon-lalon ko, it is a prayer of the poor nga na, give us this day our daily bread. Ibiyeme ke kami, impamangan mi, king Aldo. Lawe ako, o ining panalangin ng Jesus, potang imis mo mga diya, Aldo mo. Lawe ako kung maging biyan ng Jesus, isang kahig, isang tuka. Neng kay sabi dapin, isang kahit, dalawang kahit, walang tuka. Uling ang sakit na masakit imbiye. Pero potang malanan ka makanyan, eman panalantang, apulong badwa, den mo kayong pamangan Ginoo. Sustain us, hanggang mabiya ko nakapamblema ng pamangan. It is our total dependence in God's mercy. Blessed are those who mourn. Not because we support masochism, there's more to pleasure and good feelings. Broken people are those languishing in pain, but blessed by their sacrifices for something greater than the immediate pleasure of life. Nino po kaya kayong peparagulanak? Nino po kaya kayo ing pepag-aralanak? Ang ini may ngayari la. Bali po ang tikasagit kanitang papag-aral yung anak nyo. Malarbat ko po kayong eskwela. 12 years ko po kayong university. Kaya ko pong finance. Nagkausang penance. Walang private school kaya po. Ano karakal dahil makapila po tang mag-exam na. Po tang finals na. Alalang pamayad den pengari. Makapila lang kaya tang opisina ko. Bahal po ng burida. Papapirma lang promissory note. Nang kaya ting kikyak. Ating manalangin kaya ngarap ko. Ating mag-explica. Mila koya po obray tatada. May sakit ko po. May lugi kaya po kayong negosyo mi. Alha kaya pong pera. Akakit ko lalos manangis la. Dakmang buring mamarap din aliwang abe kasi potapin kan wala nang mamahit kayong finance. Pero bali po, inkaswelo ko, pota mag-graduate la rin anak da. Dempe ka masaya. Aliwa man detang anak. Detang pengaring manangis. Uling ka lang sakripisyo. Pilang banwa. Apay harido rin anak daw. Mapalad kayo, kayong manangis. Uling may pamatulan kayo. There is hope. There is future. Even when you mourn this time. I believe that is also the sufferings of Jesus that were meant to be redemptive. Itag kasakitan ng Jesus sa tatangisan ang makabaldugan. Katatangis uling may sugat ka, tatangis ka, masakit ka ipan, aliwa po ita. Itang tatangisan mo yung sakripisyo mo. Nung ating kong pamilya nga abroad, itatang mo abroad. Ing anak mo makaya abroad ya, tatangis la bisalang muli. Ela makauli, Pasko, ela makauli, birthday ng lola. Neng kay kepalya rin kayong bali, ela tatangis la. Pero itang tangis na nga ita, may kabunga. Uling magsakripisyo la para kayong pamilyada. Ita mo nga tsuketi, paulaganta naman muna man ita. Lawe ko po, these Beatitudes are the prophesy the life of Jesus. His poverty, His total dependence on God's providence of the Father, His hunger to save us,
His compassion to those people in need, and His own very expressions of being hated, excluded, insulted, and denounced. This is the way He will lead us to Jesus and His kingdom. Ang yang Kristo peglibakan de, penyira de, mo chichismis. Talagang pena sakit de, pelakwan de. King karelang sariling balen, King Nazaret, King Domingong, ketang metong Domingo tang Ebanghelyo. Anya iti po, ingkya katamong panagkat, King kya katang misang eni. Tukyan tayo, ing dalan ning Diyos. Dapat ating mo namang dalan na makalili. Ating dalan na lang paintungulan. There are ways that are leading you to the end road that does not lead you anywhere. Avoid these roads that leads to dead ends. Woes that leads to the wrong path. Ita pong keng Ecclesiastes nga na, this also is vanity and great misfortune. For what profit comes to a man for all the toil and anxiety of heart? O nano mong ikuanan ng taong makwalta, kapagal ng kapagal, pero wala namang kapanatagan, pilubluban. Mi patudtud na embengi, magdudaya ka rin aliwa, masakit sa lub. Nanong kwenta na nita nga na ng Ecclesiastes. Sometimes poverty exists not because we cannot feed the hunger of the many, but because we cannot satisfy the greed of the few. Anyating kadanop, bali po, naman uling magkulangan niya yung Diyos. Nyating lang maranap larang dakal, uling tala apakabsyan, detang ditak, aswapang, sorry po for the term. Nga na nitang metong buriong puri, nga na, define your enough, otherwise you will be cursed to be running for the more. Potang balong mong gako ken, okay na ken, basta tintang papangan, tintang bubungan, halata mong maragula pamangailangan, alang masakit, adapin deng matwa, okay na ako kanita. Define your enough. Otherwise, you will always be cursed to be running for more. Ditak pa, dagdagan ko, manipon ko pa, kulang pa. That is real temptation of the world. Absolute power corrupts absolutely. Detang mayupaya. Nung pansinan nyo, itang mismong upaya dang ita, yang mismong manyira karela. Yang mismong it will be the cause of their downfall and the story of their failure. Extreme power and greed for authority leads to the wrong way. Nino po kaya kay Menelbek itang sine Lord of the Rings. Lord of the Rings. Gollum. Yung writer po karita, Katolikuya. J.R.R. Tolkien. Ito pong Lord of the Rings, he described the struggle for the ring as the power-tempting talisman. Pero ati po meto nga bida ka rin, lagyo na Frodo Baggins. He was detached from the power of the ring. He bore the burden of the one ring and gave up his life to save the good in the middle world. And he was disinterested in gaining power. Nung panto na niya po ita sing-singa ita, pagdulapan dereng dakal, deng dakal, ari-ari, deng dakal lakarian, burida, kwadi ita kasi upaya ito. Detang bisang mika upaya, those who are interested to power. Pero yung masanting kaya sininga ita, pigkatiwala ditang upaya, daring, to an uninterested person. Lawan niyo po kayong opisina, detang bisang ma-promote. Detang bisang mika upaya, neng kailang makasira. Kristo, anak na ning Diyos. Kristo, Diyos siya. Pero pinili ng maging pakakalulu. He chose to live a life of powerlessness. He identified and lived with the outcast from the mainstream of the Jewish faith and society. Kristo, bala mo anak yung makwalta. Pero pinili lang magsalamuha karang simpleng tao. Jesus did not give what his audience expected. He dropped the bombs that is disappointing for the Jewish public and the Pharisees who were listening to him. He did not confirm wealth, pleasure, shallow laughter, and false fame as the path to the kingdom of God. I am blessed.
You are blessed. We are all blessed. Mapalad ko. Mapalad ka. Mapalad tangan. Tanggapan tayo ti, king kasimpyan ni kaya katang biye. Di kaya katang danop king aldoldo pa mangailangan tamo. Den tao manyira kaya katamo. Potang karanasan mo mga plus ka, kares sa bendara ng aliwa, tungkol kaya ka. Potang makagulot ka, potang mo balo. Idi yana, denasan ko naman ng Kristo. Oning meging biye ko. Katatakot, magpasalamat ka. I will always remain poor, always in need of graces and mercy. Mangailangan kong grasya ng Diyos at kayang pakalulu. I hunger for your providence, O Lord, every day. Let tears and my mourning be my deepest prayers. May the pain of persecution that we undergo be my humble share in your saving sacrifice. Help me and transform me that I become a blessing to others. Nung ika mapalat ka sana, ika man panibatan na ka ng grasya ka rin aliwa. I am blessed. May I be a blessing to others. You are blessed. May you become a blessing to others. Itangan po, mapalad tamo at magrasya. Abe-abe, itangan sana, maging dang grasya ka rin aliwa. Kareng malalako pag-asa, miminalog, mangailangan at magkasakit. In poverty, I trust to you, O Lord, that I am not trusting in the world. And woe to my challenges, to the rich, the comforted, the famous, and those who are laughing. This is disturbing. Let us not lose the radicality of the words of Jesus. Hindi po talagang maka-istorbo kayong pilubluban tamo. Burim sabihan, nung maranop ko, magrasya ko, wah, potang pantunan mo, magdependi ka mo kayong sarili mo, doon ay king Diyos. Iting kaya tang may pabalita, iting kaya tamong panalangin. I would like to lead you in a prayer. Sorry po, English siya po yung sinulat ko. If you may follow, nga na po, Lord, I surrender to you the things that are most difficult to me. Darawon ko kaya ka, retampe ka masakit king biye ko. Inka na akong kakaluluan. Inka na akong danok. Den ka na akong luwa. At potang paglibakan dakot panyiran den aluwang tao. Pasalamatan da ka pauli dareti. Uli dareti, dagol ko king kabanalan. Agyang nano pa man. Darawon ko laki ka ginu. Isipan nyo lapong yeni. Din kaya kayong kasakitan king biye. Nano po yung ka mabayat kaya kakayang puso mong eni. Iyan ang kaya katamong idawon king Diyos. Tanggapan mo ginu, ingka na akong darawon. Denan mo kong grasyang magbayo, king kaya kang lugod at pakalulu. At kareng beatitude, kareng grasyang sabihan mong mapalad gupin. Jesus, salamat, king kaya kang bendisyon. Kilagyo ng igpampo ng anak, panimban ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ipasyag tayo kapatad, tinggi katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal ay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwo, makalukluk, wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong may nga mate. Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bie alananga. Amen. Mapamalad tamo, itamong magsanmetong karing kapakanan na ning diling Jesus. Magsan metong takarela, karing kaya katang pamibiyebye, at kabang manalangin tamo nga tapong maghibat, ginu, pakiramdaman me, ingkaya kang balayan. Ginu, pakiramdaman me, ingkaya kang balayan. Manalangin tamo para karing hanggang kalulu, karing alang kwalta, ding alang kapanintunan,
ding mi pagkayitan king karelang kalayan, adwan taking lipunan ing tanggapan nala, antimo nung makananulang matulang matanggap king kayaryana. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pagramdaman may kaya kang balayan. Manalangin tamo para karing hanggang daranop, danupan king pamangan, karing kakaluguran, king katuliran, king kapayapan, mawat ta para karelang lugal, king dulang daring tao, antimonong makanano lang luluklok king dulang ning Ginoo. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pagramdaman may kaya kang balayan. Manalangin tamo para karing tatangis, dingdigpan ning sakit, kayalan palad, ning pamanilipusta. Adwan tamo ing ding kapararang tao, dinandong sangkan tumula, antimo ing pengako ning Diyos karela. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, Manalangin tamo para karing pikakasaman, ding taong mababa antas a pamibiyebye, ding ating kapansanan, ding taong alang-alaga, adwan tamo ing tanggapano ning balang metong, antimo nung makanano nung gelangan Kristo. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pagramdaman may kaya kang balayan. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos, ding kalukan, ding puso mi, manalangin kaya ka, tanggapan mo sana yung kayang kainan at yung kaya kaming kapayapan. Ipagkalog mo sana ang tanggapan ing metong at metong kaya kami, at ariyan mo kami king ligaya, ni kaya kang kayarian, bang mabibye, king lugod mo, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Talakat Manalangin kayo kapatad, bandi ating kaya katang daon, matanggap tara pa rin Diyos, igpang may payang tuto. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, gagampanan miya iting pamigdaon bilang kapamintuan kigekang amano. Linisan mo kaya sana, ibayo mo at tarian painturo kingalanganga mong kabyasnan.
Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong gidumi. Amen. Ingino manatili kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Yat nayo reng puso yu. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos yung alanganggat lubos mayupaya. At ka, ingkaya kaming panga tao, pangimot at panga tao. King pamibiyebye mi aldoldo daranasan min kaya kang lugod. King lugod mong tenam king meto yato. Binyeme king kaya kang anak ing banal na espiritu. Bilang mumunang bunga babiye garantya. King akayabe mo kaming pasibayo king siping mo kapilanman. Ulinita ka beding sa blangkoro ring angel ka rin banwa. Daralit min kaya kang ligaya lain makyabe king alang tukunan dang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami marialang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat siya keka. Piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya, itiing kanahong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan, minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya, ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kaya kayo, at para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawan na rin kasalanan. Dapta niya ite, bilang kapigaganahan ka na. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayan. Inyang yan gaganakan mo igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo, darawon may kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo king ikami ang sanang misulusulo king katao na daya ng Kristo, tipuna na kami ang ting metong ning banal espiritu. Ganakan may o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban may ganap king lugod, kambe ng Maria, Birhen ng Diyos, San Jose, kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto kagom ning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga.
Mausta King Joseph pa, King Panalangin, di ro ng Jesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kami kabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, king maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayaryan, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ka salpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo ang pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king kalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Malugod tapong pasyag, mapalad tamo, magrasya tamo, mapayapa tamo, kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan.
Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws, king apunan na ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapot pauli na ning ening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Sa tao ng Kristo. Sa tao ng Kristo. Sa tao ng Kristo. Amen. Sa tao ng Kristo. Sa tao ng Kristo. Sa tao ng Kristo. Sa tao ng Kristo. Sa tao ng Kristo, my God. Sa tao ng Kristo. Yan, sa tao ng Kristo. Gab. Sa tao ng Kristo. Sa tao ng Kristo. Sa tao ng Kristo, Erin. Sa tao ng Kristo. Nag-iba rin.
Manalangin tamo. Talakad tamo po. Ginoo, pagkaluban mo keng pamangan iba't banwa. Parati kaya sanang mundano, manaya king tinapen imbye, at king kaya kangamano. Iti adon mi kapamlata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia. Kilagyo na ningig pa, ang paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa, midawne, muli tang mapalad, nuwan ka, king grasya ng Ginoo. Salamat, King Diyos.